izo njiji abo bagira nabi. Tubahaye ikaze muri iki gitondo cyo kuri uyu wa mbere, amakuru yacu ya mu gitondo. Dore amakuru agezweho ku bibazo biri hagati y'u Rwanda ndetse na RDC cyangwa se Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Amakuru yacu dore ingingo z'ingenzi tugiye kwibanda, turaza kubabwira ku rugamba uko bimeze, turaza kuvuga ku ifatwa rya Tushunguti, turaza kuvuga kuri Kivu y'Amajyaruguru, tuvuge no kuri Kivu y'Amajyepfo, turaza no kuvuga ku biganiro by'amahoro, turaza no kubwira kuri buri ruhande rwose rurebwa n'amahanga harimo USA ndetse n'ibindi bitandukanye. Turaza no kuvuga ku birego bihoraho hagati y'iyi mitwe ibiri cyangwa se ku birego bihoraho. Turaza kuvuga n'ingaruka ndetse no tubabwira no muri make hagati, tubikusanyiriza hamwe hagati, tubabwira incamake yabyo. Rero niba ari ubwa mbere wisanze aha, niba ari ubwa mbere duhuriye kuri uyu muyoboro, wakora subscribe kugira ngo aya makuru ndetse n'andi yose tugenda tubategurira umunsi ku munsi ajya kugeraho mu buryo bwihuse. So nimba wamaze gukora subscribe, rero reka turambure amakuru yacu yo kuri uyu munsi. Reka duhere ku ifatwa rya Tushunguti ku wa 3 Gicurasi 2023. AFC M23 yigaruriye umujyi wa Tushunguti muri teritwari ya Karehe, Kivu y'Amajyepfo, nyuma y'imirwano y'iminsi ibiri ingabo za RDC Wazalendo na FDRL. Tushunguti ni ihuriro ry'ingenzi rihuza Kivu zombi mu rwego rwa gisirikare ndetse n'ubuhahirane. FARDC ndetse na FDRL bahuriye muri Walikale. Hanyuma kuri Kivu y'Amajyaruguru rero, M23 iracyagenzura igice kinini, harimo umujyi wa Goma wafashwe ku wa 27 Mutarama 2025. Ku wa 5 Gashyantare 2025, Colonel Nanga yashyizeho guverineri mushya Bahati Musanga Joseph. Hanyuma reka tugere ku biganiro by'amahoro. Ibiganiro by'Ubusuwisi cyangwa se ibiganiro byabereye mu Busuwisi ku wa 13 Mata 2026. Intambara za leta ya RDC ndetse na AFC M23 zahuriye mu Busuwisi mu biganiro by'amahoro byitabiriwe na Qatar, USA ndetse na MONUSCO. RDC cyangwa se RDC yatunguwe no kubona muri AFC M23 harimo abahoze ari abayobozi bakuru ba leta ya RDC barimo Claude Ibaraka Colomba ndetse na Franki Mwedi Malila. Impande zombi rero zasuzumye impamvu amasezerano abiri yashyizweho umwaka ushize atubahirijwe, guhagarika imirwano, urwego rukurikirana amasezerano no kurega imfungwa, hagamijwe gufunga ikibuga cy'indege cya Goma ngo gifashwe kugeza imfashanyo ku baturage. Ingingo yaho ya 3 rero turavuga uko buri ruhande rurebwa n'amahanga. Reka duhere kuri USA. Sarah Jacobo uhagarariye California yavuze ko u Rwanda rukomeje gufasha M23 rwohereza ingabo ziri hagati y'ibihumbi 5 ndetse n'ibihumbi 7 muri Congo, kandi igisirikare cya Congo nacyo cyakomeje gukorana na FDRL. Ronnie Jackson yavuze yuko amahoro azaboneka ari uko ibihugu byombi byo mu karere birimo u Rwanda, Uganda ndetse n'Uburundi bibona inyungu mu bukungu bw'amabuye y'agaciro. USA isaba RDC gusenya umutwe wa FDRL nk'uko babyiyemeje. Hanyuma rero ku ngingo ya 4, ibirego bihoraho. RDC ishinja u Rwanda gufasha M23 ndetse no kohereza ingabo muri Congo. U Rwanda rushinja RDC gukorana na FDRL, umutwe ushinjwa jenoside yakorewe Abatutsi. Impande zombi zishinjanya ku mirwano ndetse no ku mirwanire, kubahiriza amasezerano y'i Washington mu Ukuboza 2025. Hanyuma reka tuvuge ku ngaruka zabyo. Abaturage benshi bakomeje gukunga imirwano cyane cyane muri Karere na Walikale. Ikibuga cy'indege cya Goma kirafunze, bikabangamira ibikorwa by'ubucuruzi. Hanyuma mu ncamake rero, imirwano iracyakomeje nubwo hari ibiganiro. M23 iragenda yagura ibice igenzura, mu gihe RDC nayo isaba ko u Rwanda rwakura ingabo muri Congo. U Rwanda rukavuga yuko ikibazo ari FDLR. Amahanga asaba impande zombi kubahiriza ibyo ziyemeje. Ni ukuvuga ngo rero RDC irimo irashinja u Rwanda ko ruri gufasha M23, hanyuma n'u Rwanda rugashinja RDC yuko ikoresha ingabo za FDLR.
ayo niyo makuru rero yaragezeho muri kino gitondo, reka ngusabe ukore subscribe kugira ngo dukomeze kubana mu makuru yacu